Gutiari mai kana euru Okigiria nikakwira kuo Haudari daiketio negomba Nagero haune mwisho wakwa Nakaya kiguwa guane modu Nore higaine uketiwa Toinyate Mwazomorire mwatoka ine Mwatoka ware kodo aroine Nakwae Gutiari mai kana keruru Okigiria nikakwira kuo. Bwana asifiwe. Karibuni sana ibada yetu ya pili. Omothe ni climax ya Christian education. Kwa hivyo mjisikie mumekaribishwa. Toko higura githomo gitu na rwimbo utugi wa magegania. Praise team. Utugi wa magegania ne wahonokiria riria ndari mutumumu ngehingũka maitho nĩ ũtugi wanyu Restore me, O Lord Almighty, make your face shine on us, that we may be saved. Reke ituhoe. Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩtũkwenda gũgũtĩa mũno makĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku, kuona nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ mwaka mũgima, kuma rĩrĩa twarĩ na mũthenya wa Christian education, na Heavenly Father watuhe opportunity ya mũthenya ũngĩ wa ũmũthĩ. Tugacokia ngatho nĩ ũndũ wa members aitũ arĩa mokĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno, tukianjĩrĩria service ĩno twahoya ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ kũrĩ mokĩte mena mĩrigo mĩritũ, nĩ kũrĩ mokĩte mena mathĩna maragerera, na nĩ maramenya atĩ kũhĩtũkĩra gũka nyũmba-inĩ yaku nĩ ũgũtuĩka wa kũmaũra. Ũguo nĩguo twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ nĩ ũgũcemania na mabataro maitũ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wega nĩ ũndũ wa maũndũ mothe megwĩkwo, mũndũ wothe wĩna wĩra Jehova, twahoya ũngĩtuĩka wa kũrũgama na ithuĩ Mwathani. Ona rĩrĩa tũrĩtuĩka agwetha icunjĩ cia kũrũgama na wĩra wa Christian education, nĩ tũrenda gwĩtĩkia nĩ ũharĩrĩirie mĩhuko ya andũ aku Mwathani, na nĩgetha wĩra waku ũthiĩ na mbere. Twahoya kĩambĩrĩria kĩega gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩrĩro kĩega. Wega-inĩ waku no mũgoco Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Praise and worship team.
ni wakati wenyu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tupige magoti tumtukuze Bwana. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. 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 Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Tukoma kwa mole. Gai wa kwa ni arehinya. Gai
Jesu Torogera Jesu Torogera Jesu Torogera Jesu Tugane otaga Tugane otaga Tugane otaga Tugane keoti Tugane keoti Tugane keoti Makugaida kugosa Abadaitia maida inega kugosa Dona mota boruko amae iria inega kugosa Edibare aizira erima etuke Odanya eitine watuka vegetuge inega mwaki Maida inega kugosa Dona mota boruko amae iria inega kugosa Edima toragia kumotene na tene Urata waku Musa ne moira waku Ngai ne oneire Abadaitia maitho inega kugosa Dona mota boruko amae iria inega kugosa Tupigie mama Yeah Yeni kuhata kayo menyaga Teneke naga niwe papa Hallelujah Yeni kuhata kayo menyaga Nike naga mono mono niwe Maudu mariawe utekaga Onadike otagota ribia Amukera kumona ugosi Onadike asiogane siaku Onadikoro ni yeduragio Nade matura makugosaga Emi moti wako nabiana riganyo Onaitegera kudu kwe mwaki Yeme anakana nungego Amokera kumona ugosi Onagete asiogane siaku Onadikoro ni yeduragio Nade matura makugosaga Roho ageuka, era
Nitondo twathie na hinya witũ tũtingĩhota. Twathie na ũũgĩ witũ nĩtũkũhotwo. Twacothererio na maũndũ maikarĩte. Twacothererio ũrĩa bũrũri ũikarĩte. Wacothereria harĩa ũtindaga nĩũkũhotwo. No nĩ tondũ Ngai arĩ muoyo. We warĩ kuo hĩndĩ ya kĩambĩrĩria. We watongoririe Musa akĩmageria werũ-inĩ nginya ciana cia Isiraeli gĩkinya bũrũri wa Kanaani. Ona Ngai atũnyita guoko nĩ tondũ nĩ mũnene, nĩ tondũ ihũrĩtwo nĩ hinya, nĩ tondũ ihũrĩtwo nĩ tha, gĩtĩ gĩake kĩihũrĩte tha na riri. Ona atũnyita na guoko gwake nĩ nginya tũgũtooranio. Tũtiratũũra nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũrona, tũtiratũũra nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũraigua, no tũratũũra nĩ tondũ ũrĩa tũnyitĩte na guoko. Nĩ mwĩhokeku, ndarĩ ahotwo, ndarĩ kũhotwo nĩ kuuga atĩa, aikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene. Mũthuri mũtumia mwanake ona mũirĩtu mwathani ũmweke wega no mũririkane Jehova. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we surrender everything unto your able hand, Jehovah. We surrender everyone unto your able hand, Jehovah. Nĩgũkoragwo cirĩ Ngai ũngĩtawe mwathani. We give you glory, we honor you today, Jehovah. In the mighty name of Jesus Christ, Jehovah, King of glory, receive all the glory, receive all the adoration, Jehovah. Gũtirĩ Ngai ũngĩtawe, gũtirĩ Ngai ũngĩtawe, igũrũ mũno ona kũrĩa kũriku. Gũtirĩ Ngai ũngĩtawe, tuge gũtirĩ, gũtirĩ Ngai ũngĩtawe, gũtirĩ Ngai ũngĩtawe,
Twagwambararia Ngai na twagutia ni tondu Jehova Ngai uri Ngai gotire Ngai ungi uhana tawe mwathani Jehova Ngai we munene wanene we mutheru wa theru Jehova Ngai ni twagutia ni twakunenehia rucini rwa muthi Ngai twauga we Jehova Jire Jehova Nisi Jehova Shaddai Jehova Rava Ngai uri utuhonagia Ngai gumona goshira goshokerera kiroko kio muthi Ngai unastahili sifa unastahili heshima Jehova wewe ni Mungu wetu wewe ni tumaini letu wewe ni kibirio letu Jehova ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka ũtarĩ hamwe na ithuĩ Ngai na nĩkĩo twĩna gĩkeno rũcinĩ tũkiuga Ngai wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Ngai wĩ mũtheru wa theru wĩ mũnene wa nene Ngai umũkĩra ngumo na gĩtĩo nĩ tondũ nĩ ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai twoka mbere yaku mwathani tũkĩnyiha Ngai tũherete mehia na mahĩtia marĩa tuonete namo Ngai kiugo gĩaku kĩrauga Ngai nĩ ũthũire mehia Ngai na ndũngĩikara handũ harĩ mehia Ngai na nĩkĩo twarũgama ta kanitha wa sociani Jehova Ngai tũkĩhera mehia marĩa Ngai ũtuonete namo Ngai kũrĩa tumĩte njĩra-inĩ ciaku Ngai kũrĩa twĩthahĩtie na tũgathahia kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ twoka mbere yaku with a lot of repentance o Jehova God twahoya Ngai ũtũrekere mwathani Ngai twahoya ũtũtherie Ngai nĩgetha twĩtĩkĩrĩke nĩwe rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai tũtherie Jehova Ngai na nĩgetha wĩtĩkĩre kũigua mahoya maitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ twahera baba Ngai witũ mwathani nĩ tondũ wa bũrũri witũ mwathani Ngai tũkahera nĩ ũndũ wa president Uhuru mwathani Ngai nĩ tũrahoya Ngai ũmũrekere Ngai witũ no mũrũngĩrĩrie njĩra-inĩ ciaku Ngai twahoya nĩ ũndũ wa deputy president William Ruto mwathani Ngai onake twahoya ũmũrekere Ngai no mũcokie njĩra-inĩ ciaku Ngai twahoya mwathani kũhera nĩ ũndũ wa former prime minister Ngai Raila Odinga kũrĩa kũhĩtĩirie Ngai onake mũrekere no mũtherie Ngai nĩ twahera mwathani Jehova Ngai nĩ tondũ wa political leaders arĩa makoretwo magĩtũtongoria Ngai nĩ ũrakarĩte mwathani Jehova Ngai nĩ twahoya Ngai ũmarekere no macokie njĩra-inĩ ciaku Ngai na ithuĩ ta bũrũri mwathani Ngai twarũgama ta kanitha kũhera mehia ma bũrũri ũyũ Ngai mwathani nĩ maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere Ngai bũrũri wa Kenya ũyũrĩte waganu Jehova Ngai nĩ twahera nĩ ũndũ wa mehia marĩa mekĩtwo nĩ mũthuri mũtumia mwanake na mũirĩtu na ciana cia bũrũri ũyũ Ngai twagũthaitha Ngai ndũgatũirigũrĩre Ngai Jehova Ngai ndũgatũtiganĩrie nĩ ũndũ wa mehia maitũ Ngai nĩ twahoya Ngai ũtũrekere mwathani Ngai we kneel down before you with a repentant heart o Jehova God tukisimama kama kanisa Jehova tukiuga na ithuĩ kanitha nĩ tũkũhĩtĩirie Ngai tũkahera nĩ ũndũ wa all the religious leaders mwathani Ngai tũkahera nĩ ũndũ wa kanitha waku Ngai kũrĩa twĩthahĩtie na tũgetukania Ngai we surrender all unto you this morning o Jehova God mwathani nĩ twagũthaitha Ngai na tũrĩa theme ya Christian education Ngai ĩrauga atĩ about restoration o God nĩ gũtũcokereria Jehova Ngai mwathani nĩ twahera Ngai nĩgetha wĩtĩkĩre gũtũcokereria Ngai tũkahera Ngai nĩ ũndũ wa families mwathani Ngai oi mwathani tũrekere no tũtherie Ngai Ngai nĩ twagũthaitha Ngai tũragũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtũiga Ngai ũrarĩ na ithuĩ mweri wa February Ngai na rĩu ũratũkinyia mweri wa March mwathani Ngai tũtiroya ũndũ ũyũ tarĩ wa kawaida Ngai ona gũkorwo twĩ haha nyũmba-inĩ ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũramenya imegari mkono wako Mungu wa Israeli Jehova
nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩyo kĩa muoyo kĩrĩa ũtũhete Ngai, nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtwenda na wendo wa magegania Ngai, nĩ wega Jehova Ngai tondũ ona tũkwĩhĩirie Ngai, no ũrathiĩ na mbere na gũtuonia wendo waku Ngai, no ũrathiĩ na mbere na gũtũthaitha twĩrire Ngai, nĩ wega Ngai nĩ twagũtĩĩa Jehova Ngai, nĩ wega Ngai witũ Mwathani nĩ ũndũ wa kanitha waku Ngai, nĩ wega nĩ ũndũ wa leadership ya kanitha waku Ngai, nĩ wega Ngai nĩ harĩa ũkinyĩtie kanitha waku Ngai, nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa arĩa othe maratongoria bũrũri ũyũ Ngai, nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ tũkuonete Mwathani Ngai, nĩ tondũ nĩ tũramenya kwĩ mabũrũri mena mbara Ngai, no bũrũri wa Kenya Ngai nĩ ũpreservĩte Mwathani Ngai, nĩ tũkuonete Mwathani ũgĩtũtongoria Ngai, nĩ tũkuonete haha tũkinyĩte ti hinya witũ Ngai, nĩ tũramenya nĩ hinya waku Mwathani Jehova Ngai, nĩ wega nĩ tondũ warĩ na ithuĩ rastia Mwathani Ngai, tũrĩ Christian education na nĩ ũkoretwo na ithuĩ mwaka mũgima Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa Christian education ĩra observe Mwathani Ngai, nĩ wega Ngai nĩ tondũ na wa thimu ya mwaka ũyũ Jehova Ngai, nĩ tondũ nĩ ĩratũhe hope Mwathani Jehova Ngai, nĩ tondũ nĩ wonete marĩa tũgereire Mwathani mwaka ũcio ũrathirire Ngai, twoka ũkwĩra nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, nĩ wega Jehova Ngai nĩ tondũ wĩna mĩbango mĩega igũrũ rĩa kila mmoja wetu Jehova, nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa kanitha ũyũ wa Sociani Ngai, nĩ wega nĩ ũndũ wa mũtungatĩri witũ Reverend Gĩkonyo Ngai, nĩ wega nĩ ũrĩa mwĩkĩire, nĩ wega nĩ elders aitũ arĩa Mwathani matũtongoragia Ngai, nĩ wega nĩ members othe Ngai witũ a kanitha ũyũ Ngai, nĩ wega nĩ tondũ wa mũtungatĩri ũrĩa twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, tũrauga nĩ wega nĩ haha tũkinyĩte Mwathani Ngai, nĩ tũragũcokeria ngatho cia mwanya Ngai, nĩ tondũ nĩ ũkoretwo na ciana cia class 8 Mwathani Ngai, nĩ ũkoretwo na ciana cia form 4 Mwathani Ngai, na rĩu ihinda nĩ rĩkinyĩte rĩa kwambĩrĩria igeranio ciao Ngai, nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũkũmatongoria Ngai, na nĩ ũkũmahe ũhotani mũnene Mwathani nĩ tondũ Jehova Ngai ũrĩ Ngai, nĩ wega nĩ ũndũ wa ciana ici ingĩ citũ Mwathani Ngai, iria irarĩ macukuru na nĩ ihingĩte Mwathani Ngai, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkoretwo na tamu ĩyo yarĩkia gũthira Ngai, na nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũmarĩithio na hĩndĩ ĩno me holiday Jehova Ngai, twaũcokeria ngatho nĩ mawĩko maku Ngai, nĩ tũkuonete Ngai, nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩwe warĩ na President Uhuru tamu ya mbere Ngai, na nĩwe ũkoretwo nake ona tamu ĩno ya kerĩ Ngai, na rĩu Mwathani twĩ mwaka wa ithurano Jehova Ngai, nĩ tũragũcokeria ngatho tondũ nĩwe oĩ mũthamaki ũrĩa ũkuoya kuma kũrĩ President Uhuru Ngai, nĩ wega Ngai nĩ tondũ bũrũri wa Kenya ũrĩ moko-inĩ maku Ngai, nĩ wega Ngai nĩ tondũ you'll never let Kenya go Jehova God, you'll never let Kenya go to the wrong leaders o Jehova God, twakomete bũrũri witũ moko-inĩ maku Ngai, tũkahoya Mwathani Jehova Ngai, ũthamake Mwathani Jehova Ngai, thamaka in all the 47 counties o Jehova God, nĩ tũramenya rĩa twakinya ithurano nĩ kũgĩaga na mbara na ngũĩ, no nĩ tũrenda kũregana na mĩbango yothe ya ngoma, twaregana na wĩra wothe wa nduma ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩthugundwo Jehova Ngai, and we declare Kenya for Jesus o God, twahoya Ngai we nĩwe ũgũtũhe mũtongoria ũrĩa ũgũtongoria bũrũri ũyũ Ngai, nĩwe Ngai ũgũtũhe president ũrĩa ũgũtongoria bũrũri ũyũ Ngai, twahoya Ngai ũtũteithie Mwathani Ngai, atĩ tũtuĩke andũ a kũ-unite as Kenyans o Jehova God, nĩ twaregana na mbara na ngũĩ Jehova Ngai, na kũrĩa tũraigua kwĩna mbara nĩ twahoya Ngai ũhorerie mbara Ngai, twarie thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya Ngai, twahoya ũiguano wa leaders aitũ Mwathani Ngai, Ngai witũ unite our leaders o Jehova God, na nĩgetha ma speak in one voice o Jehova God, twahoya thayũ na mabũrũri marĩa tũraigua mena mbara Ngai, tunaomba Mungu wa Israeli Jehova utawale na utamalaki Jehova, na nĩgetha maũndũ macio ma mbara makinya mũico Ngai, nĩ twagũtĩĩa Ngai, nĩ twakũnenehia Ngai, rũcinĩ rwa ũmũthĩ twoka mbere yaku Ngai, tũrerehe kũrĩ we Mwathani Ngai, ndarehe kanitha ũyũ moko-inĩ maku Ngai, ndarehe atongoria a kanitha ũyũ moko-inĩ maku Ngai, Mwathani nĩ twahoya Ngai roho waku agĩe igũrũ ritũ Ngai, nĩ kũrĩ andũ mathinĩkanĩtio nĩ ngoma Ngai, nĩ kũrĩ andũ maragerera ruo-inĩ rũingĩ Jehova Ngai,
na mokire mwathani expecting to meet with you Jehovah God. Nitwahoya Ngai urekereria hinya waku Ngai. Samania na mabataro ma ngoro citũ Ngai. Nĩ kũrĩ o marĩa mũndũ akwĩra Ngai. Ĩtĩkĩra Ngai kũigua mahoya maitũ Ngai. Ĩtĩkĩra kuohorithia arĩa mohetwo Ngai. Ĩtĩkĩra Ngai mwathani gũcokereria mĩciĩ ĩrĩa yũrĩte Ngai. Ĩtĩkĩra kũheana thayũ kũrĩa gũtarĩ na thayũ Ngai. Ĩtĩkĩra kũũmĩrĩria arĩa othe makuĩrĩirwo Ngai. Mwathani nĩtwaria thayũ kũrĩa guothe kwĩna gĩkuũ Ngai. Nĩtwamahoera thayũ na twameteria hinya waku Ngai. Ona tũkĩririkana Yoda Jane mwathani Ngai. Na famĩlĩ yao ihinda rĩrĩ matigĩtwo nĩ brother yake Ngai. Twaria thayũ ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ mũndũ wa thĩ Ngai. Tunaomba usimame na hiyo familia Jehova. Endelea ukiwatia nguvu wakati Mungu Jehova. Ona ciangi othe makuĩrĩirwo moomĩrĩrie Ngai. Twaririkana arĩa othe marwarĩte Ngai. Twahoya Ngai wetagwo Jehova Rava Ngai ũrĩa ũhonanagia Ngai. Twahoya tambũrũkia guoko gwaku Ngai. Hutia ciĩga ciao ciothe iria irwarĩte Ngai. We declare healing upon them, O Jehovah God. Mwathani wa mahonia no tũgũkena Ngai. Nĩtwahoya mwathani Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Nitwahoya Ngai tunakualika Mungu wa Israeli Jehova. Tawala mahali hapa Jehova, chukua ushukani Jehova. Ni wega Ngai ni mũtungatĩri ũrĩa twĩ nake Ngai. Twahoya Ngai anointing yako ĩkorwo igũrũ rĩake Ngai. Anaposimama kunena Mungu wa Israeli Jehova. Twahoya Ngai ukamtie mafuta mapya Jehova. Akanene kulingana na mapenzi yako Mungu wa Israeli Jehova. Roho wake wa Mungu akamuongoze Jehova. Na hivyo mwathani twahoya tuharĩrĩrie Ngai. Tuharĩrĩrie mwathani Ngai toigue kiugo gĩaku Ngai. Nĩtũrahoya Ngai kuohorwo kũrĩa tuohetwo Ngai. Nĩtũrahoya Ngai mwathani gũkũrwo Ngai kũrĩa tũrĩ Ngai. Tunaomba kukutana nawe asubuhi ya leo Jehova. Twakometi gĩthomo gĩkĩ moko-inĩ maku Ngai. Twahoya maũndũ mothe tũgwĩka Ngai. Twahoya gũtongorio nĩ roho waku mũtheru mwathani Ngai. Na rĩu nĩtwahoera ciana ihinda rĩrĩ me holiday Ngai. Twamakaba na thakame ya Jesu Kristo Ngai. Twahoya Ngai ũmahithe kũrĩa ngoma atangĩmona Ngai. Na wale maragerera maũndũ-inĩ maritũ mwathani Ngai witũ mwathani twahoya macerere no meke wega Ngai. Twacommit every member of this church unto your hands, O God. Mwathani rathima kanitha ũyũ witũ wa Sociani Ngai. Rathima elders aitũ mwathani na family ciao Ngai. Rathima mũtungatĩri witũ Reverend Gĩkonyo na family yake Ngai. Tunaomba endelee kutawala na kutamalaki mahali hapa Jehova. Bless our country Kenya Jehovah God. We declare Kenya for Jesus, O God. Na tukauga no weapon formed against this nation shall prosper because you are reigning, O God. Nĩ tondũ bũrũri wa Kenya ũrĩ moko-inĩ maku Ngai. Na nĩtwaregana no thamaki wa nduma Ngai. Thamaka mwathani Ngai. Twerekererie harĩ we rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai. Tunaomba utuongoze na endelee kutuonekania. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na takushukuru. Amen. Ithe witũ wĩ igũrũ. Twarĩa kũnĩrĩa mũno. Ũthamaki waku nĩ ũke. O ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana. Na ũtũherere mehia maitũ. O ta ũrĩa tũtũhagĩra matũheragia. Na ndũgatũtware magerio-inĩ. No gũtũhonokia ũtũhonokie ũũru-inĩ. Nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku, o na hinya, o na kũgocwo tene na tene. Amen. Bwana asifiwe. Tupigie Bwana makofi ni ũndũ wa kipindi kĩu gĩatwarithio wega nĩ wana praise. Tumefika wakati mwingine wa kũgoca Ngai na kũina na tũkũhingũrwo kipindi kĩu nĩ Emmy Chris no gũtũhingũrĩra kipindi kĩu. Tucoke Christian Education tukorwo tukĩharĩria. Bwana asifiwe. Poleni sana. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Emmy Chris na nĩ honokete na ngaigua gũtũrĩra mwathani. Nĩ ngatho ndĩramũcokeria nĩ hau anginyĩtie. Nĩ gũkorwo nĩ aingĩ mainaga na matingĩkinya harĩa nginyĩte. No ti atĩ ndĩ mwega mũno no tha ciake. Nĩ ndĩramũcokeria ngatho. Tuesday ndarĩ Inoro. Rwĩmbo rwakwa rwarĩ namba
2 weeks ago na ngithi Inoro ni kudale interview na ngaigua kunyihae mwathani ninguthi gugosha mwathani na rwimbo rwa karoeru ruletwo Jabakarau na Mungu atawabariki. Ndigwitaga thina-ini na gikeno-ini riria itari na riri riria ndinaguo riria itari mwihoko riria ndinaguo muthamaki wa riri Jabakarau. Ndigwitaga thina-ini na gikeno-ini riria itari na riri riria ndinaguo riria itari mwihoko riria ndinaguo muthamaki wa riri Jabakarau. For him. Muthamaki wa riri Jabakarau. Haya. Ongeza for him kidogo. Murathime na ndamwihoya mwende YouTube muthie YouTube murore Chris usubscribe na comment na Mungu atakubariki. Thank you very much. Apigwe makofi. Ngai arogutongoria no kinye haria ngoro yaku yaneririria.
ihinda rĩrĩ nĩ rĩa Christian education tũgwĩta chairĩndĩ witũ Sunday nĩ twamwĩrire wiki ĩno nĩ itũ nĩgetha amwĩre maũndũ marĩa tũrekire nĩgetha tũcoke tũine rwĩmbo chairĩndĩ acoke members mamũjoini tũine rwĩmbo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩngenete ona gũkinya mũthenya wa ũmũthĩ na ndagĩka ĩno ndĩraiga Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Mũthenya wa Sunday, siku ya Sunday nĩ twarũgamire haha na tukĩmwĩra maũndũ marĩa mothe twĩka thĩinĩ wa kanitha-inĩ, na mũthenya wa Monday nĩ tuokire as Christian education na tukibanga maundu marĩa mothe tũgwĩka. Mwathani akumio. Mũthenya wa ira nyanjĩrĩrie na ira Saturday nĩ tũrathiĩte kũrĩa kwa mũji wa wazee kũrĩa Kariobangi, na andũ acio nĩ marakenire mũno na Christian education members mena ma activities marĩa mothe tũrekire kũndũ kũu, na indo iria ciothe tũramatwarĩire na tũramagũrĩire na tũraiga rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana asifiwe. Mũthenya wa Thursday naguo twatindire gũkũ thukuru itũ yarĩ na graduation and everything performed very well, na tũgĩkena mũno na thukuru itũ no ĩrathiĩ na mbere, na no ndĩmũringĩrĩria aciari arĩa mena ciana cia age ĩno ya kuma grade 3 gũthiĩ na thĩ, murehe ciana nĩ tondũ gũkũ nĩ gĩthũngũ gĩtheri kĩaragio. Bwana asifiwe. Ciana icio na nĩ ciratũcinda mwe gĩthũngũ. Nĩ ndagathĩrĩrio wa mũtonga. Bwana asifiwe. Ndĩraria ũrĩa kũrĩ. Bwana asifiwe. Wamenya mwana waku oimire mũciĩ hatarĩ ũndũ ũĩ, no kagũkũ maũndũ marĩa ciana icio cirarecite, they are very nice and very good. Bwana asifiwe sana. Na kwoguo tũkĩruta wĩra ũcio thĩinĩ mũthenya ũcio kuma hau nĩ mũthenya ũrĩkũ ũngĩ mũthenya wa Monday mũthenya wa Wednesday nĩ tuokire still ningĩ gũkũ kanitha-inĩ. We had a good time with our choir and also our youth. Mwathani arogocwo. Na tukĩgĩa na talk na choir na tukiarĩria ciana cia youth na magĩkena mũno na teens. Bwana asifiwe sana. Na magĩkena mũno. And then on Monday we are here in the church and we all prayed together. Ndajĩrĩria nĩ Saturday nĩgetha ndigie na ũhoro wa mahoya. Mwathani akumio. Na maũndũ macio mothe tũkoretwo tũgĩka makoretwo makĩrikwoya mbeca, na nĩkĩo kinya mũthenya wa ũmũthĩ we are very humble na nĩ tũkenete nĩ tondũ ũguo mũkĩte, nĩ tondũ nĩ tuona mũrĩ athaka mũno ona thĩinĩ wa mĩhuko yanyu, na nĩgetha mũtũteithĩrĩrie tũrĩ Christian education. And God bless you, and God bless you all. Christian education now, come forward, we will present a song. Thank you. Wana education tũhiũhe. Cukuru itũ ĩkinyĩte grade 4, ndĩkinyĩte grade 3. Mũrehe ciana, shule yetu inaendelea vizuri. Njoroge wa Mwaura hiũha nĩwe wetereirwo. Bwana asifiwe. Tũrĩ Christian education na tũtihingĩrĩirie. Angĩkorwo nĩ ũkwenda kũjoini group ĩno, you are most welcome. Na Ngai nĩegũkũrathima. Kwatia matawa manyu todo dumaniguka dumanene kodo guothe matawa ni magwa tio
watia imata wa manyu mole na wedo munene mwathanie akuegoka mata wane mago adugili nyegereo maika ire makomete idwi na idwi tweokete ate no eguso kagwatia ima tawa manyu mure nawe domunene mwathanie kuegoka mata wane mago ciugo ciake nĩ ciotawa na tũtikahĩtithio ona mogwati mangĩũka ndaga atũrekereria gwatia ima tawa manyu mũrĩ nawe ndo mũnene mwathanie akuegoka matawa nĩ mago ciĩko na wĩtĩkio nĩcio cia gũtoria thũ citũ twathĩkano tũrathimwo twaga akũgĩa na nganja gwatia ima tawa manyu mũrĩ nawe ndo mũnene mwathanie akuegoka matawa nĩ magwa atũngĩrĩ nyingĩ rĩu maikaire makomete ithuĩ na ithuĩ twĩhokete atĩ ĩno ĩgũcoka gwatia ima tawa manyu mũrĩ nawe ndo mũnene mwathanie kamatawa nĩ magwatio. Wapigiwe makofi. Wakati huu tutafungiwa hiyo kipindi na wanakwaya. Karibuni wanakwaya.
Asanti sana, nĩ thengio mũno kwaya itũ, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ihinda rĩrĩ nĩ tũkwenda kũigua tũkĩarĩrio andũ akwa moraga nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo. Elder Grace, nĩ ihinda rĩaku ũke ũmenyithie andũ aya kaũndũ nĩgetha matigatuĩke a kũũra. Kanitha Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ndarũgama haha ta mũmemba wa Christian Education, na nĩ wega tũgakoragwo tũkĩmenya ithuothe mũndũ ũkaga kanitha nĩ mũmemba wa Christian Education, tondũ nĩ gũthomithania wĩtĩkio ũrĩa twĩtĩkĩtie. Bwana asifiwe. Koguo no ngĩkorwo ndũrĩ registered, all of us kata sea ũkorwo nĩ wetĩkĩrire Mwathani, you are an educator as a member. Bwana asifiwe. Mwaka ũyũ theme ya Christian Education nĩ a call to restoration and revival. Mwathani nĩ arenda ithuothe tũcokerere na tũcokerere maũndũ marĩa marĩ maitũ, marĩa hihi maybe kuma aciarwo harĩ maũndũ meherete, harĩ maũndũ hihi ũrucĩte along the way. God is calling us to restoration. Nderwo njarie ũhoro wa mental health. Mental health nĩ the state of your psychological and emotional well-being. O mũndũ nĩ akoragwo na maũndũ matano marĩa matũmaga mũndũ akorwo arĩ mũndũ mũkinyĩrĩku. Wa mbere nĩ physical health. Ha ũigua gũtirĩ handũ haragũtura mũtũrĩre waku wĩ sawa. The second issue nĩ ũhoro wa social health. Gũkorwo you are able to build a relationship na ũkahota kũ-maintain relationship ĩyo. Ya gatatũ nĩ ũhoro wa psychological or emotional well-being. Ũrĩa ũhotaga kũ-relate na maũndũ marĩa magũkoraga. Harĩ maũndũ mangĩgũkora ũrigwo, how am I going to deal with this? And that is what we are calling the mental health. Ya kana nĩ ũhoro wa financial health. Tondũ nĩgetha maũndũ maya mangĩ mothe makorwo magĩkinyĩrĩka, no nginya ũkorwo na mbeca kana kĩndũ gĩgũgũteithia, ũgũre irio, ũgũre nguo, ũikare nyũmba. That is what we are calling the financial health. Na ya gatano nĩ the spiritual health. Spiritual health nĩ atugaga nĩ twenyitithanĩtie na Ngai, another bigger being ũrĩa ũhotaga gũtũteithia tũkahota gũkorwo tũgĩikara mũtũrĩre ũyũ. No niĩ rĩu concentrate on mental health. Mental health nĩ kĩndũ ũtangĩhota gũthima. Atĩ uge atĩ rĩu niĩ nĩ ndĩraigua depression yakwa percentage igana rĩmwe, kana 90, kana 80, tondũ ti andũ ũngĩthiĩ ũthimwo na thermometer wĩrwo depression yaku ĩkinyĩte ha. Ama your anxiety disorders, ama your personality disorders. Macio nĩ maũndũ marĩa matangĩhota gũthimĩka na gĩthimi, na no mũndũ we mwenyewe ũngĩhota kũmaria nĩgetha ũrĩa ũragũteithia ahote kũmenya ũrĩa agũgũteithia. Na nĩkĩo tũkoragwo na mental health workers. We have psychiatrists, we have psychologists, we have counselors, na andũ acio othe marĩ in that profession ya gũteithia andũ. Na Christian Education moto yao nĩ atĩrĩrĩ, andũ akwa moraga nĩ tondũ wa kwaga ũmenyo. Rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũrathiĩ tũgekora your physical health hatirĩ handũ haragũtura. Your social health iko sawa. You are able to keep friends. Your financial iko sawa. Ndũrĩ na thĩna wa mbeca. Your spiritual iko sawa. Your relationship with God iko sawa. No hagakorwo harĩ kaũndũ karagũthĩnia, and that is mental health. Ũgakoraga atĩ we nĩ ũraigua harĩ kaũndũ gatarĩ sawa mũtũrĩre-inĩ waku. Harĩ hĩndĩ wakoragwo na gĩkeno, no gĩkeno kĩu ndũmenyaga kũrĩa gĩathire. He hĩndĩ wendaga gwĩka maũndũ ũke kanitha ũine,
wale wa praise and worship, wale wa choir, no hale hadu hakinyire along the way twamenyire ukieherera maundu macio ma utungata. Hi wale wa Women's Guild ugekola ni wehera, wale wa P.C.E.A ugekola maundu maria makuheaga gikeno thiko ici matikuheaga gikeno. He hindi wakenaga hindi ria murathi family gathering, ukaigua wena gikeno, you are even looking forward to attend the family gathering. No ugekola he hindi yakinyire maundu macio matikuheaga gikeno na hanini. What are the warning signs ati no ukorwo wina mental issue? Wa mbere ni ati ugakoragwo na a lot of worry na anxiety. We kiundu yani worry tungimeta tena gikuyu worry ni kieha kana ni guoya ni fear ni kieha. Ugekora wina kieha, we nduramenya kieha giki kirauma ku, kiroko guoya gigagukora no nduramenya kirauma naku. Anxiety, we ona githie kuma gwaku uraigwa nduri na that confidence. Ona ugeuka kanitha uraigwa nduri na that confidence iria wari nayo tene. Undu ungi ni uhoro wa sadness. Sadness nayo ni withikira. Thank you, Chairman. Na irritability. Ugakora andu thiko ici wahota kwera mundu a joke. Tajera Rosa, you are looking very smart. No Rosa tadodo ucio dara uteki positive uri uria ndamwira. Akajera ukonyo na as Grace. Grace ru neki areka oguo. Kana Grace neki etuaga oguo. Kana ukunya mundu hanini na duma na oru. Omokinya tu hanini. Ona twega uko kanitha. Okana mundu ucio ndagakwariria ringi because of the mental issues that we could be dealing with. Wanda kumekera mundu a joke yo mwira hey na we thiko ici ndio tunguhete muno. Wona wera mundu uguo athie na kiundu kiu aki exaggerate out of context. Hali maundu ma mood changes. Ugakora mundu auma mukenu no after a time mundu ucio ni acenjia. And these issues I'm talking about, they are also even in our families. They are in the workplaces. They are in the community. Ugakoraga andu mauma kenu, but after a certain time, ukona andu acio ni macenjia. You remember there is a time in parliament DNA bill iriko yaragiririo. You saw the reaction of the MPs. Mathira makianjia kuroa, yani people because they are irritable. Andu matire oria makoragwo mari tene. People are not able to keep still. The other issue ne ohoro wa social withdrawal. Ugakora mundu ni akenaga hindiria kwina kaundu ga gutuma akorwo hari andu-ini. But all of a sudden yokona mundu ucio ni akatia ni eherera. Twakoragwo hihi twari na mumemba wa district riu tutimuonaga. Na hii mundu ucio ndari na oru, lakini kuna jambo inampeleka anasikia hataki kuwa kwa hiyo district, hataki kuja fellowship. Tioru netado wa maundu hihi maria mareka atia mamukorete. Another sign ne mundu agacenjia kuria na gukoma. Hiya mundu ariaga utariaga all of a sudden ni mundu akajia kuria ke muno. And in psychology we call it bulimia nervosa. Mundu arariaga kiria kiwango kiria ariaga. Kana mundu ariaga normally riu ajia kuria ke ndarenda kuria kindu. Tuko na mambo kama hayo. Ugakora mundu ni arare maundu make marare wega, but all of a sudden this person has changed. In Kenya, mental health ni kindu gitakoragwo gikirirwo muno, and it is something that is stigmatized a lot. Tado ndingioka ndimwire ni ndirarĩo nĩ nda andu ni makuhoera. No ndingioka ndimwire ndina depression andu manjagia kwaria kari ki Grace arekire kai Grace ena thina uriku kari ki gikorwo gitumite Grace agie na ki na depression, because there is a lot of stigma in mental health. Kana mundu agikorwo na personality disorder andu matiku understand makwajia kurania kare ki turona chairman thiko ici ni acenjetie uri arari tene.
We need now to stop the stigma on mental issues. And the president of Kenya in 2019, niathondekire task force. Tado mental health in Kenya has been relegated, gutire mundu tindanagira nayo. Agithondeka task force ya kurora how can mental health be handled better in the country. Na task force yeyo niyokire na recommendation na kiuga mental health should be declared a national emergency. Ni andu aingĩ mũno mena depression, ni andu aingĩ mũno mena eating disorders, ni andu aingĩ mũno mena substance abuse disorders, ni andu aingĩ mũno mena anxiety disorders, na koguo makiuga led by Dr. Franklin Jenga, makiuga that one should be declared a national emergency. Not to call what we andu acio witũ family-inĩ, in the community, in our church, wherever we are. How do we help such people? We need to speak up. Tera mwenzako, you need to speak up. Netotiga gukira. Ndakoro ndina gathina ri Sara. Ira Mr. Washira ndina gathina gaka karathumbura. No riu ibe nitwetigagira thiko ici. Tondu urona ndera my sister thina uria ndiragerera. Ni uguthie wanererwo ki itura. We ungemaka ni gukua ni depression kana ungemaka ni kwanererwo itura. Which is better? Which is the lesser evil? Yeah? Igetika kwanererwo. Tado kwanererwo maisha ni makwa guthie na mbele. Mutasema Grace yako na hii lakini mi bado nasoga wapi? Nasoga mbele. No riu hindi ria ndakina gwakwa ndehingira rumu ndaga kumari. Hindi yo ni ndireteithia muturire wakwa. So as Christians, even to our children who are parents here, reke itwira ciana citu angikorwo kuri arathomera kwina mathina aragerera ri, let them speak them to you. Bwana asifiwe. Reke itutiga go bottle up maundu tondu andu ni maraiga maundu maingi. The next time you hear somebody has exploded, ni twariei ona andu mauga we na ki, that one will not make your life to stop going on. Bwana asifiwe. Otaria Batimayo ugira ndigukira ringi, ona ithuĩ tũtigakira ringi. Reke andu maarie matigaga kwaria, ona Jesu ni oririe andu maugaga ndĩũ. Koguo na andu ni mariuga we hana no hana, but that will not make your life not to go on. The other thing is to seek help. Agkorwo wena thina wa any of the mental issues, kindly let us seek help. We have many hospitals, like tuthie kore professionals. We have counselors, we have psychiatrists, we have other mental health workers. Let us seek help. Seek help from your friend. Now go ahead and seek help from another professional. The third thing is, let us stop stigmatization. Otoria tutamakaga ni mundu kuga ni arareo ni ndari. Reke ona ithuĩ tũtige kũmaka atĩ mũndũ nĩ arauga ena depression. Nĩtiguo nĩgetha tũhote gũteithia bũrũri witũ. Because it is said 1 in 4 people in Kenya, they are going through mental issue, one or the other. No, the only way we can solve that is to stop stigmatization. Na Ngai witũ nĩ agũtũteithia that we are able to go back to our revival to restoration that God wants for us. Our nation will be restored. Maundu maria turona social media rimwe ni ukoraga hari mundu we postira ma na ndare nguo ndukamake mundu cie postira niki. It is because of the issues maybe this person has gone through. Na edira kaige twe behavior mainly because of 3 things: genetics, uria waciarirwo aciari aku; secondly ni environment; na thirdly ni socialization. Koguo hi mundu yo socializetwo ndarona ucio tari undu, but there are underlying issues that the person could be going through. Koguo kanitha wa sociani ithuothe hamwe na family citu, let's stop stigmatization, let's speak up, let's seek help, and our God
is going to restore us. May God bless you. Thank you very much, Elder Grace. Nĩ mwakena mũhũrĩre makobi rĩngĩ. Macio ĩyo nĩ topic nĩ ta imwe toima nayo. Maũndũ nĩ maingĩ maharĩrĩirio nĩ Christian education ma gũthomithia andũ. Ithe tiguo tondũ andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo nĩ ihinda rĩa matangatho tũgĩtongorio nĩ Elder Sharago. Mwathani akumio. Bwana asifiwe. Nĩ mahinda mangĩ mega ngoya kamweke gaka on behalf of mchungaji wa parish LCC and the chairman of this church kumwera mundu aigue agĩrĩire harĩa arĩ ũkĩina ũkĩhoya ũgĩtungatĩra Ngai waku kũringana ũrĩa ũkũigua kwagĩrĩire. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Na maybe nĩ mũthenya waku wa mbere gũkorwo na ithuĩ gũthoma na ithuĩ. It is your first time except our reverend who is with us today. Hiyo atakuwa na wakati wake. Mwingine mgeni wothe rugama harĩa ũrĩ please welcome. Twĩna ũmwe harĩa thutha. Any other mgeni ũngĩ twĩna atatũ harĩa. Maybe another one. Nĩ aingĩ ageni harĩa angĩ harĩa gakundi. Our choir. Thank you. Ageni aitu muigwe muri most welcome na kanya gaka no ndimurie inyu ageni twarikia githomo na mundu wothe wena bata elders ni monaga andu ha thutha we take that chance ya go to visit niguo tuhote kumenya aikore guku guikara urathimo no kore guku guthie o muthenya o muthithie na ngeithi cia kanitha uyu matangatho mahuana to twina P.C.E.A ni na right of passage uhoro wa kugimaria imwana na uhoro cio harĩrĩirio kuma mweri 22 mweri nginya mweri wa kana mweri 10 na registration irathie na mbere ni ciringi 500 nikei turehe ciana citu igimario thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai na mutaratara kũrĩ ikuheokĩrĩra kĩrĩa kĩringaine ndikuga kĩu kĩngĩ nĩ kĩringaine na kũrĩa makoragwo no gĩkĩ nĩ kĩrĩa mutaratara kũringana na kũrĩa ũthomaga. Koguo nĩ wega mũtũnengere anake acio mararikia Sunday 8 mareka igeranio na arĩa angĩ magĩkorwo maciarĩirwo kana angĩ marĩ handũ nja kana ũngĩ nĩ athiĩte na akagimario na handũ hangĩ nja nĩ tũkoragwo na semina ya wiki igĩrĩ tũmathomithagia ũkaone ofisi ya P.C.E.A na ũndũ ũcio nĩ ũgũtuĩka wa gũtangĩrwo. Nĩ tũkoragwo na thĩinĩ wa P.C.E.A nĩ tũkoragwo na andũ atatũ arĩa mathiaga gũthomithia cia school na arĩa magathiĩ the Sunday coming ya 13 meharĩrie nĩ Bernard Gĩthĩnji, Anthony Gĩtaũ na Ezekiel Kariuki. Mr. and Mrs. Kamau Gathua nĩ maratwĩtĩra ũhoro wa kũharĩria kĩhiko kĩao kĩrĩa kamĩtĩ gũcemania thutha wa gĩthomo gĩkĩ haha nja. Mr. Kamau ngwĩciria arĩ gũkũ no arũgame ona Jacinta arĩ gũkũ arĩ harĩa bakwa. Jacinta arĩ kuo? Aciari nĩo marenda kwerũhia kĩhiko kĩao na nĩ matwĩtĩte tũmanyitĩrĩre. We walk with them. Iragwo nyenja hĩndĩ yakwa yaku yakinya ngakwenja wega. Nikei turirikane gũtungatĩra andũ aya nĩ tũramabatara thĩinĩ wa kanitha na ũtungata wao nĩ tũũĩ. Ngai wa mũrathime tũkĩnyitanĩra nao harĩa twarikia gĩthomo. Ndicikiria ina mahoyo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Mwangasa, Upendo, Shalom, Halisi, Busara, Thawabu na Kĩbagare.
tuhote kunyitanira no igwa hari uri wa disikio nyitanira na ari angi na niguo tuhote guthie maundu uria kwagirire. Ni mura requestwo aciari aria mena ciana ici nini hĩndĩ tukumahe mihothi tukamenyaga ni yakinyanira kuria tondu ingi ni maratendi gutumira mbeca icio kuguraga indo snacks na gukunja kei tumenyagire ciana citu tikamahe mbeca cia kwananga ikagukinya kigongona-ini. Koguo no limiti mahinda maria ukumuhe kana ugakinya mahinda ta mo kamutwarira niguo tugerie matigatumire mbeca icio. Ni maragura indo na gukunja wa manengera mbeca icio kiroko. Koguo tukamenyagira uria maratumira na tukaroraga mitumirire yao. Turarikanio ni awadimi ati gwake kwina kadi nyingi ikomete itagiritwo, kadi cia baptism, cia confirmation na cia kibatithio gya ciana. Kuwe kono we ndiri wagira kadi yaku ringi ni ya confirmation ni ya baptism kana ya mwana yothe kadi we wone ofisi ya adimi na nigo tuika kuheo cikomete hau. Koguo ni aretanira. We have finance and sessions meeting coming Saturday. Ucemani wa finance na session Saturday ino yukite ukabiriria themwe. Kuo mundu wothe memwemba aririkane uguo na tugerie gwikira mathaa niguo tuhote kurikia maundu macio tene ukabiriria themwe. Guku Saturday ucemani wa finance na session. Hindi ya tukuta mihothi itu kei tulirikanage kwandika bahasha makeria ukandika ritwa riaku, disiki yaku na namba yaku. Because ni twina mihothi meigire to others na thino wa namba kwandika rimwe no wandike namba wae kwandika ritwa riaku ni kwina mix up ya namba no turagi sort out no before that ndeke kwandika kuringana bahasha ule thiite andika to please tutiandika ni ndo maundu maingi twandika ni ndo follow up na recording ya maundu. Koguo geria kwandika ritwa riaku na D6 na namba. Mahoya ma P.C.E.A fellowship ni marathie na mbere tukaga guku themwe na tukagĩa na mahinda mega ma guthomithania na kuhokirira kiega kia Ngai. Koguo omens muri invited muthenya wa rucio yambagiria themwe. Nguthoma maro mari ha ngumathoma toria matarie. Tangazo la kufunga ndoa section 4. Tunawatangazia kwamba Bwana Samuel Gachohi Joguna, mshirika wa kanisa la Tasia parokia Siani na ambaye anaishi Tasia, ana kusudi la kufunga ndoa na binti Alice Nyagodhi Jehia, mshirika wa kanisa la A.C.K. St. Gertrude Parish Kirisiti Nairobi, na ambaye anaishi Kasarani. Kama kuna mtu yeyote ambaye angelikuwa na kiswisi ama habari kuhusu kiswisi ya ndoa hii, apaswa aseme wasi na afafanue wakati wowote kabla ya ndoa hii kufanyika. Kama hakuna kiswisi, hao wawili wataendelea mbele na kufunga ndoa siku ya Jumamosi tarehe 26 mwezi huu katika kanisa la A.C.K. St. Gertrude Parish. Hii ni tangazo la kwanza. Mungu na wabariki hao ambao wanatarajia kuungana katika ndoa hii takatifu kama ilivyo desturi ya Wakristo. Ni mimi mchungaji wenyu pamoja nami Reverend Albert Gekonyo. Ucio niguo mwisho wa matangatho. No ngiuma no nyende ciugo cia ugi ciiragwo once are powerful, use them wisely. Ciugo ni cia hinya, cimenyagirire hindi ya gucitumira. Kiugo ni giakaga na nikimomoraga. Ngai wa mwa murathime amaritwa ni ciarago wakihika ni endete Jesu ni ndwa kuhonokia. God bless you. Thank you elder wito ni undu wa matangatho ira riri ria kuhoera ciana tugutongorio ni mutungatiri. Watoto waletwe aria mena ciana marehe ciana haha ihoerwo ni mutungatiri watoto. Basi watoto waletwe tuweze kuwaombea. Na hata wale ambao wanatarajia pia tunapenda kuwaombea, hata wakitarajia tunawabariki wakiwa tumboni.
Basi kanisa, tusimame tuweze kuombea watoto hawa. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu umetupenda kiasi hiki, ambapo Bwana wa mbinguni, katika nyumba hii ambayo inaitanishwa na jina lako, kuna watoto wachanga ambao wameshikwa na wazazi wao. Bwana, unasema kwamba watoto ni baraka kutoka kwako. Tukijua kuna wengine, mfalme wa mbinguni, ambao wamekosa watoto, wamejaribu mbinu zote lakini hawajaweza kufaulu. Hata wao ambao Bwana wa mbinguni siku ya leo wanakulilia wakikuita ili uweze kuwakumbuka, mfalme wa ajabu, hata tunapobarikisha hawa watoto, hata hawa watumishi wako Bwana ukapate kuwakumbuka. Fungua tumbo ya huyo mama ili siku moja Bwana wa mbinguni akapate kushika mtoto wake pia na kumlete mbele yako. Asante kwa sababu ya hawa wazazi ambao wamesimama na watoto wao asubuhi ya leo. Tunataka kubarikisha hawa watoto ukapate kuwabariki kweli. Kama kuna chochote ambacho kinaweza kwaza huyu mtoto asikue kwa njia ile ambayo Bwana wa mbinguni nakupendeza, kuanzia sasa tunataka kuzungumza neno la baraka juu ya kila mtoto ambaye ameshikwa hapa. Tunajua kuna watoto wengine wako huko nje na kuna wengine wako manyumbani ambao ni watoto wetu. Bwana wa mbinguni, unapowabariki hawa pia hao usiwapite. Watendee mema, mfalme wa ajabu, na tunazungumza neno la baraka juu yao. Na kwamba hakuna neno lolote ambalo linaweza kuwa zimekuzungumzwa juu ya huyu mtoto ambalo linaweza kuwa litakuja kumuumiza siku zijazo. Kuanzia sasa tunazungumza neno la baraka juu ya kila mtoto ambaye ameshikwa hapa. Na kwamba laana yote na midomo yote ambayo inaweza kuwa imezungumzwa juu ya hawa watoto kuanzia siku ya leo, tunabadilisha maneno hayo Bwana wa mbinguni na kuzungumza neno la baraka juu ya kila mtoto ambaye ameshikwa mahali hapa katika jina la Yesu. Tunaomba Baba wa mbinguni, hawa watoto wanapoendelea kukua, wakue katika neno lako. Ukapate kuleta amani katika hizi nyumba ambazo zimeakilishwa hapa, ili huyu mtoto apate kuwa na environment mzuri ya kukua. Bwana, tunaitisha amani kati ya wazazi. Tunaitisha utajiri katika hizi nyumba, ili watoto hawa wasilale njaa wala wasipungukiwe na kitu chochote. Bwana wa mbinguni, tunaombea watoto watakapoanza shule, Bwana ukapate kuwabariki ili waweze kufanya vyema na kufaulu katika masomo yao. Bwana, watakapokuwa watu wakubwa, mfalme wa ajabu, tunaomba misingi yao Bwana ukapate kuibariki, na neno la Mungu lianze kupandwa ndani ya hawa watoto wakiwa wadogo, ndio watakapokuwa watu wazima, mfalme wa ajabu, wawe watu wa maana, watu ambao watakuogopa, watu ambao watakutumikia. Basi wabariki na uwe pamoja na wao, na hata wanafunzi wengine ambao wanafanya mtihani kesho, wana wa kidato wa class 8, mfalme wa ajabu, na baadaye form 4, mfalme mwema, tunaweka mikononi mwako, ili waweze Bwana wa mbinguni kuweza kuketi na kufanya mtihani huo bila kuwa na uoga wala wasiwasi wala kusahau. Bwana, wawezeshe kufanya hizo mitihani na waweze kufaulu, ili jina lako likapate kutukuzwa na lipate kuinuliwa. Asante mfalme wa ajabu, kwa sababu ulisema niiteni nami ndawaitika na ndaonyesha mambo makubwa na ajabu msiyoyajua. Ndio tumekuita kwa ajili ya hawa watoto, kwa sababu hatujui kesho yao, na ndio tunakuita kwa ajili yao mfalme wa ajabu, kwa sababu wewe unajua kesho. Kuna mambo mazuri na ajabu ambayo yamejificha juu ya huyu mtoto, ambayo sisi kama wazazi na kanisa hatujui, lakini tunajua kwamba una mpango mzuri juu yao, na ndio tunawakabidhi mikononi mwako. Uwaongoze na uwalinde siku zote, uwabariki na uwe na wao, uwapatie afya njema na uwapatie amani katika hizi nyumba na katika familia hizi na katika maisha ya watoto hawa. Hilo ndio ombi letu la imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante sana watoto ambao wanafanya mtihani. We wish them all the best. Wakati huu ni waku watoto ambao wako juu between 13 and 18, mwende kwa teens, na wengine ambao wanaweza kwenda kwa Sunday school, tafadhali tufanye hivyo. Hilo ndio lombi kutoka kwa chairman. Wakati huu ni wa kusikia masomo yetu. Tuigue mathomo maitũ moimanĩte thutha. Ithomo rĩa mbere tũgũthomerwo nĩ Masemuhia
kuma thaburi 80 kwanjia 1 nginya 19 na rĩa kerĩ tũgũthomerwo nĩ Joseph Maina. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Keitũigwe tũkĩigua ciugo cia Mwathani kuma Psalms 80 kuma 1 nginya 19. Niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Mercy Mũhĩa na niĩ na Jesũ twĩ ndũgũ. Psalms 80 kuma 1 nginya 19. Angĩkorwo nĩmuonete o tũthome. We mũrĩithi wa Israeli, we mũrĩithi wa Israeli rĩ, tatega gũtũ, o we ũtongoragia Jusufu o ta arĩ rũũru rwa mbũri, we ũikarĩire makerubi-inĩ rĩ, cangararũka, wĩ hau mbere ya Efraimu na Benjamini na Manase rĩ, hindũra ũhoti waku, ũke ũtũhonokie, Ngai tũcokererie, tũma ũthiũ waku ware na nĩtũkũhonoka. Ĩ Jehova, Ngai mwene mbũtũ cia ita, nĩ nginya rĩ ũgũtũũra ũtũgererekagĩra ihoya rĩa kĩrĩndĩ gĩaku, ũtũire ũkĩheaga irio o cia maithori, ũtũire ũkĩheaga o irio cia maithori, ona kũnyuithia ũgakĩnyuithia maithori mageretwo na kĩgeri kĩrĩa kĩnene, ũtũtuĩte kĩndũ gĩa kũrũagĩrwo nĩ arĩa tũhakaine nao. Thũ citũ igagĩtũthekaga o gũtũtheka. We Ngai mwene mbũtũ cia ita, tũcokererie, tũma ũthiũ waku ware na nĩtũkũhonoka. 8. Warehire mũthabibũ ũrutĩte Misiri, ũkĩrutũrũra ndũrĩrĩ, ũkĩũhanda arĩ guo. Nĩwaũthereirie handũ, naguo ũkĩgwata, ũkĩhamba, ũkĩiyũra bũrũri wothe. Irĩma nĩciahumbĩrirwo nĩ kĩgunyi kĩaguo, gwata mĩtarakwa ya Mũrungu ĩkĩhumbĩrwo nĩ honge ciaguo, ĩgĩtambia honge ciaguo kinya o iria-inĩ, na thuna ciaguo ĩgĩkinyia o rũĩ. Nĩ ũndũ ũkiunangĩte njirigo ciaguo, ũgagĩtuagĩrwo nĩ arĩa othe ehĩtũkĩri na njĩra. Ngurwe ĩrĩa yumaga Kĩrĩti nĩ ũgũmanagia, na nĩ ũrĩkaga na nyamũ cia werũ. 14. Tũcokerere Ngai mwene mbũtũ cia ita, twagũthaitha, ikia maitho wĩ kũu igũrũ wone, ũkĩrore mũthabibũ ũyũ, oguo mũtĩ ũrĩa guoko gwaku kwa ũrĩo kwahandire, ruo rũhonge rũrĩa werereire nĩ bata waku mwene. 16. Gũcinwo nĩ mũcine nĩ mwaki, gũtemwo nĩ ũtemetwo, andũ no gũtoma matomaga nĩ ũndũ wa irũithia rĩa gĩthithi gĩaku. Mũndũ ũcio ahandirwo nĩ guoko gwaku kwa ũrĩo rĩ, guoko gwaku kũrogĩa igũrũ rĩake, o igũrũ rĩa ũcio mũrũ wa mũndũ ũcio werereire nĩ bata waku mwene. Na ithuĩ rĩ, tũtikahũndũke tũtigane nawe, tũriũkie na nĩtũgũtũũra tũthathaiyaga rĩtwa rĩaku. 19. Na nĩyo ya mũico. Jehova Ngai mwene mbũtũ cia ita, tũcokererie, tũma ũthiũ waku ware na nĩtũkũhonoka. Ithoma rĩake nĩ rĩgũthiĩ na mbere. Mwathani agocwo. Ithoma ritũ rĩa kerĩ tũkũrĩona kuma ibuku rĩa wa Efeso. Efeso 3 kuma mũhari wa 14 nginya 21. Nĩ ngũmũthomera andũ manjĩtaga Maina, na nĩhonokete ũcinĩrwo mwega. Tũthome twambĩrĩrie hamwe kuma 14. Ephesians 3 verse 14 to 21. Ũndũ ũcio nĩguo ũtũmaga ndurĩrie ithe witũ ndu, o we
uria uhoro wothe wa gwitwo baba witanitio nake kuria iguru ona guku thiri ngamuhoya ati kuringana na uria riri wake oingihite ri etikire kumwikira hinya o mundu niguo mundu wanyu wana thiini agie na uhoti ni undu wa kuheo roho wake ningi ati Kristo aturage ngoro-ini cianyu ni undu wa uria mwitikitie nigetha muhandwo mugie na meri thiini wa wendani na mugakwo gitina-ini kiaguo tondu ucio muri hamwe na andu aria othe amure muhotithio kwigwatira wega wendani wa Kristo uria waramite na uria uraihite na uria uthiite na iguru na uria urikite nathi na mumenye wega o wendani ucio ukirite kumenya guothe nigetha muiyurio uyuru wothe 20 na riri we uria uhotaga gwika maundu na agakiriria muno maria mothe tuhoyaga twiciragia ni undu wa uhoti wake uria urutaga wira thiini witu ri o we ucio urogocagwo thiini wa kanitha na thiini wa Kristo Jesu o nginya njiarwa-ini ciothe tene na tene ameni. Mathomo maitu ni macio Ngai arathime mathomo make. Thengio athomi aitu riu tuku praise team mutuhe rwimbo rwa kuhaririria muheani wa kiugo ni ekundongoria mwathani. Ya mwathani nanie nigukena muno aria othe ndithiaga ni Jesu rindogoragia ni wandongoririe ni undongoretie goko gwaku kunyitite nigugitwarana nawe mwathani undongoragie na rimwe ndimageri-ini na ringi ndirikeno-ini maria mothe mariukaga mwathani undeithagie ni wandongoririe ni undongoretie guoko gwaku kunyitite nigugitwarana nawe mwathani undongoragie guoko gwaku kunyitite amwe nimekurakara irio giothe uriheaga ni hakuhi kwamukira ni wandongoririe ni undongoretie
kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie igeni na wĩra wa thĩ nĩngathiĩ gwaku igũrũ na niĩ nĩngagũkumagia we ũrĩa wanandongoria nĩwandongoririe nĩũndongoretie guoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe Mwathani ũndongoragie. Baba, tunataka uweze kuzungumza na mioyo yetu wakati huu. Mfalme wa mbinguni, tukiomba ututakaze na utuoshe, ili wakati ambapo mfalme wa ajabu utaenda kuzungumza na mioyo yetu, Bwana, ukute ya kwamba tuko tayari, mioyo yetu iko tayari kupokea kutoka kwako. Na Bwana wa mbinguni, tunaomba utubariki siku ya leo. Nena nasi mfalme wa ajabu, tukiondoka hapa twende tukisema kweli Bwana ni wewe umezungumza na sio mtu. Nitumie tu kama chombo chako ambacho umechagua wakati huu, niweze kunena na watumishi wako hawa mfalme wa neema, ili Bwana tuweze kubarikiwa wote mahali hapa. Uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Basi na wasalimu wote katika jina la Yesu. Ninaitwa Joseph Kosin Ole Katampoi, na kwetu ni upande ya Kajiado. Mchungaji sasa Kamandura. Mbeleni nilikuja Januari, mbeleni nilikuwa Ndaragwa. Sasa ndio nikaletwa hapa karibu na nyumbani kwetu, kwa sababu ukianza kufikisha miaka ya kwenda retire unaanza kukaribishwa kwenu. Ndio kama choo iliharibika uende utengeneze, kama ulitupa boma uanze kutengeneza tena. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya mchungaji. Tulikutana hapo Limuru, tulikuwa na mazishi, akaja huko mazishi ndiye akanialika leo niweze kuja kuwa pamoja na nyinyi, na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya mwaliko, na hata chama na kanipigia simu kunikaribisha, nikasikia niko nyumbani. Bwana asifiwe sana. Labda hamjasikia Wamasai sana wakihubiri, lakini wanahubirigi sana. Kwanza nikiona hiyo jina Association, ninaona mambo matatu. Ya kwanza, Association ni mtu ambaye ni generous. Association inaweza kuwa ile mti ambaye tulikuwa Wamasai wanatumia kuosha kibuyu kabla hujaweka maziwa, ambaye ina smell vizuri. Association ni mnaweza kuwa ni mtu wa haraka haraka. Kwa hivyo haya majina yote ni yenu. Bwana asifiwe sana. Anaamini mnafanyaga hiyo yote. You are generous. Ni watu ambao wanaleta harufu nzuri katika nyumba ya Mungu, katika huduma. Na ni watu ambao hawachelewi, ni watu wa haraka haraka katika huduma. I believe that is what you are. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya Christian Education. Na kabla tujaingia kwa neno, nimejulishwa kwamba huwa mnatoka saa hizi. Na kwa hivyo nataka kuharakisha ili msiniache hapa nikijizungumzia. Ndaombia mke wangu awasalimu ambaye amekati hapo katikati yenu. Amen. Basi tulikuja asubuhi na tumemaliza English service, na sasa tuko katika main service. Na theme ya mwaka huu wa Christian Education hiyo ambayo tumesomewa katika Psalms 80 verses 19, ambayo inasema restore us again. Turudishe tena. Bwana asifiwe sana. Turudishe tena. Restore us again, O Lord, the God of hosts.
cause your face to shine, and we shall be delivered. Turudishe tena. Na hili neno, it is very timely. Kwa sababu ni neno ambalo limechunguzwa vizuri juu ya watu wa Mungu, na tunaonekana as if we have been displaced. We are not where we are supposed to be. Ni watu ambao tumepelekwa mbali na mahali ambapo tunastahili kuwa. Na kuna vitu nyingi sana ambazo zimetupeleka mbali. One, kuna mambo ambayo yametupeleka mbali na Mungu wetu. That you can no longer be able to pray. Kama vile ambavyo ulikuwa unaomba zamani, maombi yako yameingiwa na baridi. Huduma kama vile tumeambiwa ya kwamba hata huduma imeanza kuingiwa na baridi. Sasa umeanza kujitenganisha na Wakristo. Umeacha kujitenganisha na kwenda katika district. Umeacha kuja kanisani. That is also another way of being displaced. Umesongeshwa kutoka mahali unatakikana kuwa, na sasa uko mahali pengine ambayo haustahili. Unaweza kuwa displaced hata katika upendo katika jamii. Ndoa zinaweza kuwa hazina ile moto ilianza nayo, imeanza kuwa baridi. Sasa ule ambao ulikuwa unamtazama unamwambia hane, sasa hane imeisha. Umebaki na ile cob ya white na haina ladha. How can you restore honey back into that marriage? Bwana asifiwe sana. Uhusiano wetu na watoto wetu umekuwa displaced. Watoto wetu hawatusikii sasa kama vile ambavyo tulivyokuwa sisi wakati wetu. We have teenagers. Mungu ametubariki na watoto 5. Na wote we have 4 grandchildren. Bwana asifiwe sana. But sometimes when you look at the children ambao sasa sisi tunawalea nyakati hizi, hawana ile kusikiza. Wengine wanapenda kujifungia kwenye room zao na kucheza games zao na kuangalia YouTube na kuangalia kile ambacho kinafanyika katika mtandao, badala ya kutoka na kwenda kuchunga ng'ombe. Bwana asifiwe sana. Mimi nilichukua muda mrefu sana ndio niende shule. Nikiwa na miaka 11 ndio niliona kwamba hakuna mtu ana haja ya kunipeleka shule. Nikaamua kujipeleka vile nilikuweko, na nguo moja tu, shuka. Unajua watu wana nguo mingi, lakini mimi nikienda shule nilienda na moja. Na nilipoingia shuleni, walimu walishangaa kwa sababu nilikuwa ninakaa kama mtu ametoka machungani. Na nikaingia Saradi 1, nikaruhusiwa na mwalimu niingie, lakini wakaona huyu mtu ni mzee. Promotion ikaanza, nikapeo, nikaenda Saradi 2. Nikaenda Saradi 2. Nikasoma nikafikisha Saradi 7 ya zamani. Nilipopata results, hata hizo results haungeangalia mara mingi, hakuna kitu ya kupendeza ndani ya hizo results. Kwa sababu nikiwa darasani niko mzee, na sasa hiyo watoto wakiambiwa wainue mikono, hata mimi nainua hata kama hakuna kitu ninajua. Nikaenda mpaka Saradi 7, napeleka results kwa sababu babangu alikufa nikiwa na miezi 2. Napelekea mama results, na kaniambia nipelekea ndugu zako kwa sababu zile tung'ombe tulikuwa tuko nayo niliuza kuwasomesha, kwa hivyo hata wao wakusomesha. Nikaenda huko, wakaniambia wao wameoa, sio sisi tulikuzaa. Karudi na karatasi yangu, nikaamua nitaenda shule. Naenda form 1, school fees ikifika, nikifukuzwa ninaenda shule ingine. Ninafukuzwa ninaenda ingine. Form 1 nilienda shule 4. Bwana asifiwe sana. Mpaka nilipofika sasa nikienda form 2. Form 1 hakuna kitu nimesoma.
sababu saa yote ama nomads. Ninakimbia tu kama vile tunakimbiza ng'ombe. Kwa naangalia kama huku kuna nyasi tukuje. Nilipoenda form 2 nikakuta Kitares ni my sister in law wa hiyo high school. Nikaingia huko. Naingia darasani, watu wakifukuzwa, ninaingia kwake mpaka yule mwalimu anafukuzana. Akimaliza kazi ninarudi darasani mpaka miaka 4 ikaisha. Hide and seek, nikijaribu kuhakikisha kwamba nimesoma. Nilipofika form 4, hakuna mtu anataka kuniona. Wananiambia lazima nilipe deni, hata hawajui nimemalizaje form 4 na hii madeni yote, na sasa hana haja, certificate sipewi. Nikawa nakaa kwa Kitares huko nikizunguka hiyo ofisi kama vile wana Israeli walizunguka Jericho, nikiclaim certificate zangu ziko mahali pale, nikiambia Mungu lazima hizo certificate siku moja zitatoka. Na in the process ya kuzunguka, mwalimu mpya principal akatumwa kwenye hiyo shule, akanikuta nikizunguka ofisi yake nikiongea vitu hazieleweki. Akaniuliza, young man, nimekuwa nikikuona ukizunguka hii ofisi yangu, what do you want? Kumwambia mimi, I'm just praying, trusting in the Lord that these walls will come down. Umesoma? Nikamwambia ndio sana. Can I give you some work? The walls are about to come down. Nikauliza, which work? Watoto wamefunga shule na nataka wakifungua wafukuzwe. Kwa hivyo ingia ndani ya ofisi ya bazaar, uhakikishe wale watoto wana madeni. Wale watoto wana madeni, shule ikifunguliwa tuwafukuze. Nikaenda nikaandika, nikaona wote na nikajikuta hapo. Niko na deni 36,000 because I finished about 35 years ago form 4. Nilipoona hiyo, nikaona wale wengine wana madeni, nikampelekea list ya hawa watoto wengine. Mimi sina deni. Nani anasema niko na deni? Nani anasema niko na deni? Sina deni. Kwa hivyo nikampelekea, nikamwambia fukuza hawa watu, sasa waende. In the process mimi nikajiandikia cleared. Sijui kama ni maombi ilikuwa imejibiwa, kwa sababu hata Abraham alidanganyana akasema huyu sio mke wangu, lakini ni nani? Kwa hivyo nilijipa nguvu kama Abraham alidanganyana kidogo. Bwana asifiwe sana. Mungu alikuwa na mipango mizuri katika maisha yangu. Na nilikuja nikawa mwanabiashara mkubwa sana wa kuhamisha vitu kutoka Tanzania kulete Kenya and so on. Baadaye nikaja nikaokoka 1993. Nikamkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Lakini ile biashara nilikuwa ninafanya wakati huo haitaki mtu ameokoka. Bwana asifiwe sana. Kamwambia Mungu, sasa kwa sababu umeniokoa, ninakupatia 2 weeks. Kama hautanipatia kazi ya watu wameokoka, ndarudi huko. And in 2 weeks, kuna wazee wawili walikuja na gumboots, masikio imekunjwa, nikacheka tu. Wakaja wakaniambia, tumesikia wewe umesoma sana. Nikamwambia, kuna NGO huko Masaini ndani, tumekosa mtu amesoma na hawa wazungu wata withdraw funds. Tafadhali kuja utuokolee ili hizi msaada isiende. Nikaenda nikafanya interview. Ile tu kurusharusha maneno, nimeokoka juzi, hata niko fresh. Niliokoka juzi. Nikamwambia that is not, hiyo sio ya maana sana.
Wakaniacha wakaenda. After 1 month nikapata barua. You are the director of that organization. Ti director. Director. Mimi hata sikuelewa director ni kufanya nini. Basi mimi nikaingia huko kwa ofisi, nikafanya hiyo kazi ya director kwa miaka 6. In 1999, after 6 years are over, very early in the morning, saa 2, watu kutoka Nairobi wakaja wakasema, we realize that you did not qualify. We are sorry. Pack and go. Very early in the morning. Na mwenye alinifuta, nilimuombea Mungu akufe. Naambia Mungu, I challenge God. You are the one who has given me this job. And who is a human being na aweze kufanya nini? Kuchukua. Kill him. Lakini Mungu badala ya kumuua, huyu jamaa anaendelea kuinuliwa. Akaenda college, akasomea uchungaji, na sasa anaingishwa, sasa ile anaenda kuingishwa kazi. Ninaenda kwa sababu nilikuwa mzee wa kanisa, nikasema ndaenda kuinua mkono ndio mtu yote ikitangazwe kuwe na mtu ambaye anapinga na jambo lolote kuhusu huyu mtu, mimi niwe wa kwanza kuinua mkono juu na kusema huyu mtu alinifuta kazi, mtoe, asiingishwe kuwe mchungaji. Sauti ya Mungu ikaja ikaniambia, huyu aliomba msamaha kwangu, wewe ni nani? Bwana asifiwe sana. Tafuta ndugu yako umsamehe. Amwambia mlete basi. Sasa ile tuko kwenye chuma tunashika KBS zamani ile transport. Naenda namna hii, tumechoka. Nasikia mtu ana breathe hapa juu yangu. Kuangalia hivi ni yeye. Mungu amemlete. He's breathing over my head. The guy was very tall and huge. Mungu amemlete kwangu. Nikatoka kwenye hiyo stage. Hata kama nilikuwa nimelipa ili niende mbali, I had to step out. It went out like that. Mpaka tukakutana na yeye, nikamwambia nimekusamehe. Na sio ikusamehe ya kawaida, ile unakaribia mpaka jicho, unataka kutoboa mtu jicho. With a lot of pain, I have forgiven you. Bwana asifiwe sana. In a short time after that, there was a partnership between the Ngong Hills Presbytery and John Knox na makanisa mengine kule US. They wanted to take 10 people to America, partnership. Mimi nani? Nimefutwa kazi. Kwa hivyo I was free. Kaenda nikafanya interview. Nikaja number 11. 10 wanaenda, mimi siendi. Nikaambia Mungu, no way, I'm going. Now I know the reason why ulinifutisha kazi huko. Unataka niende Amerika. Kuna mtu hapa haendi. Nikaanza kumwambia Mungu, ngoa huyo mtu. Toa sasa Baba. Toa huyo mtu ambaye haendi. Toa huyo ambaye anachukua nafasi yangu. Toa. Number 3 on the list. Sijui aliingia kwa mfuko ya Sunday school kwa sababu anajua anaenda Christian, na sababu anajua anaenda akatransfer pesa kwenye benki ya watoto, akatransfer kwenye mfuko yake, sio kuiba. Ali transfer to from here. He just transferred from there to his pocket. Akashikwa. Nikatoka number 11 mpaka number 3. Bwana asifiwe sana. Na sasa nikaenda kuchukua visa, lakini kuna watu 5 wamewekwa hapo nje kwa sababu wanajua I will not qualify, kwa sababu I had only 2 papers. Moja ya kwamba nimeoa ule mrembo, hiyo ni amana sana kwangu. Ya pili, nilikuwa kazi wakanifuta. Those are the 2 papers I presented ndio nipewe visa.
Ta mzungu alicheka tu. Kaniambia, have you ever been out of this country? Nikamwambia nilikuwa nakaribia Tanzania kwa mpaka. I've never been out of this country. He looked at me na akanipigia visa ya miaka 5. Bwana asifiwe sana. Na nikaenda na nikakaa huko na nikarudi, alafu nikaenda sasa Washington, Seattle, na nikaandikwa kazi ya nurse. Nikawa nurse na sijasomea. Sasa wagonjwa, ninaachiwa wagonjwa kwenye room, mimi naekelea tu mkono, naambia Bwana wewe unajua. You know where I come from. Wewe unajua nilitoka machungani. Na sasa hawa wazungu wako hapa, sijui chochote, na mama ako huko nyumbani anangojea cha pesa, dollars, na mimi sina kazi. Baba, ponyesha huyu. Hakunywi dawa leo, sijui kupeana, sijui kudunga sindano, hata niko na allergy ya sindano. Baba, ponyesha huyu. And nobody died in that room bila kunywa dawa. Wanakuja wanakuta watu wakismile na hawajakunywa dawa. I worked for 1 year, nikapatiwa promotion niwe supervisor. Lakini sasa unfortunately ile kadi nilikuwa natumia ni ya mtu amekufa. Wale wa Kenya wako huko na wa Nigeria wanakutengenezea kadi, social security number, wakanipa ya mtu alikufa. They printed. Sasa nikakutwa na askari wakaniambia, we thought you died. Mike Smith, are you Mike Smith? You died. Naambia no. My life. Nikatoroka. Kavaa mashuka na nginyera, kavaa zile manywele refu za Kimasai, nikaanza kutembea on the streets na Biblia. Kumbe sikujua Wamasai ndio wanyama 5 ambao, the 5th animal ambao wazungu wanakuja kuangalia Kenya. Sasa ndio huyu mnyama amejilete, nikapigwa mapicha. The animal is here. Walipokuja nikawaonyesha, wakaona ninashika Biblia, wakaniuliza, what are you doing in the Bible? Sema, I'm an animal who can preach. Can you come to my house? And I started preaching in my house. Kuanzia saa 1, watu wakaongezeka, tukakomboa hall. Sasa ile kanisa, mchungaji wa P.C.E.A anasimamia huko Seattle, inaitwa Kenya Community Church International. Ilikuwa kwenye interview Citizen, I don't know whether it's Citizen, ambayo ilikuwa inazungumza juu ya wale watu wamesucceed in abroad. That is the church I started in 2001. Bwana asifiwe sana. Sasa visa iliporudi, nikarudi Kenya from being a bishop to an evangelist. Kama mwinjilisti wa nyumbani. Kizungu ile nilikuwa nayo, you know, ikaishia wapi? I became an evangelist, and then I joined St. Paul University and I graduated, na nikachukuliwa niwe mchungaji katika kanisa hili. Bwana asifiwe sana. And I thank God for that journey. What am I talking about? And later on, 2000 and about 3 years ago, nilienda katika shule ile na alumni wa hiyo secondary school ambayo nilibeba certificate bila kulipa. We paid my school fees ambayo iliweza kusomesha watoto 4 secondary school. The master alisomesha watoto 4 because nilirudi kwenye hiyo shule kwenda kulipa ile deni. Bwana asifiwe sana. Na nikapata amani tangu wakati huo. I'm talking about restoration. There is a place that you belong. It doesn't matter the hurdles that you are going through or you will go through.
Mungu bado atakufikisha mahali ambapo unastahili kufika. Bwana asifiwe sana. It doesn't matter the delay. It doesn't matter the hurdles. The Lord is planning to restore your family. It doesn't matter what you are going through now. Yale unayoyapitia sasa ni ya muda mfupi. Bwana asifiwe sana. Mungu anatuzungumzia siku ya leo kuhusu kurudishiwa mahali ambapo tunastahili. Are you displaced? Are you in a place that does not belong to you? Brothers and sisters, that is not where you are supposed to be. Hapo sio mahali ambapo unastahili kuwa. Yusufu alikuwa mtu ambaye alikuwa anafanya nini? Anaota. Lakini ndugu zake wakamnyamazisha. Anawaambia siku moja mtanipigia magoti. Siku moja you will know I'm going to be strong, I'm going to be a powerful man. They silence him. Wakamtupa ndani ya shimo. Akatoka kwenye shimo akakutana na Potifa. Bado tu anaelekea mahali ambapo anastahili kuwa. Akatupwa kwenye prison. Akatoka hapo eventually akaingia kwenye palace. That is where he belonged from the beginning. Hata kama alikutana na hizo challenges zote, eventually Yusufu alifika kwenye palace yake. Bwana asifiwe sana. Where are you? Are you in the right place where you belong? Some of us are displaced. And the Lord is talking to us today kutuambia he must restore us. Kama vile wana wa Israeli walikuwa katika hali ngumu sana. Wanapanda mimea lakini majirani zao wanakuja kuchukua their grapes, their matunda hayo ya mizabibu. Maadui zao wanawachekelea kwa sababu walikuwa wanaonekana kama Mungu amewaacha. And that is why they were crying and telling God, restore to us. Na Daudi tunamuona pia katika Psalms 51 verse 12 inazungumza juu ya restore to me the joy of salvation. Daudi alijikuta akiwa muuaji. Akaua Uria ndiye achukue mke wake Bathsheba. Lakini akajua hapo sio hapo anastahili kuwa. Akaenda kumlilia Mungu akamwambia, restore to me the joy of my salvation. Bwana asifiwe sana. Na katika kitabu cha 1 Peter chapter 5 verse 10 inasema, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to the eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen and establish. Bwana apewe sifa. Kwa sababu tuko na Mungu wetu, hatustahili kuwa ni kama watu ambao wako slaves. We are a chosen generation and royal priesthood. Sisi ni wachaguzi, tumechaguliwa na Mungu. We are very important people before God's eyes. Anyone who look down upon you, kukudharau, that is not where you belong. You must rise up against issues ambazo zinakufuata ili Mungu aweze kukupigania. In John 10:10 inasema kwamba the thief came only to steal, to kill and to destroy, but I have come that you may have life in abundance. Ile ambacho Mungu ametuletea is life in abundance. If you are not experiencing life in abundance, then you might have been stolen long time ago. Umeibiwa. Labda unakuwa destroyed. Bwana asifiwe sana. Labda already umeuao. You know, you can be walking but you are dead. Bwana asifiwe sana. Nilipopelekwa Ndaragwa miaka 5 iliyoisha, nilikuwa na makanisa 21 peke yangu. 21. Now the biggest challenge that I realized in the church, na Mungu akanipatia kipawa hicho, na mnaona mahali ilianzia. Nilianza kuomba Mungu nikiwa machungani. Kumbe hicho kipawa Mungu aliendelea kukijaza na kukijaza mpaka sasa. Wakati huu ndio Mungu ananionyesha ni kwa nini aliniita.
Nilipoenda huko mara ya kwanza nikaletewa wasichana 4 ambao walikuwa members wa cult. Wao ndio wanaua watu kwenye hiyo barabara yote. Mmoja akaniambia ameua watu 78 kwa sababu wanabadilika wanakuwa paka. Wanabadilika wanakuwa nyoka. Sasa nikaletewa hapo na wainjilisti wakaniambia, mchungaji, hawa wasichana 4 ni members za Illuminati. Utafanya nini? Nikawaangalia hivi, nywele ikasimama. Mimi sijaionana na mtu kama huyo. Nikaambia Mungu, sasa wewe mwenyewe ujiaibishe. How do I handle such a case? Sasa mimi ndio ni mchungaji, watu wote wamejaa kanisani ndio waone kile ambacho kitafanyika. Nikawaita with a lot of confidence, kujeni hapa. Nikawekelea mikono wote, wakaanza kutembea kama nyoka. Wengine wakibweka kama umbwa. Sasa kwa sababu watu walikuwa wamekalia na wazee wa kanisa wamekalia viti za plastic, wote waliondoka. Viti zilikuwa upside down. Ninaona wazee wanafinyania kwa kamlango. Washirika wakaenda mpaka na sadaka. Hasara. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu sana kwa sababu hawa watoto wamekuwa restored. Na hapo ndio kazi yangu ilianza. Na nikajua kazi yangu ile Mungu amenitia. Bwana asifiwe sana. The work that the Lord has given me is to restore. Watu wawe restored, wamrudie Mungu, wamwabudu kwa kweli na kwa roho. Basi unaweza kuwa uko mbali aje na Mungu. Familia zinaweza kuwa ziko lakini ziko mbali na Mungu wao. Na basi tutafanya nini? Confess your sin and repent. Kama kuna kitu ambacho unaweza kuwa umefanya kama Daudi na unasikia uko mbali sana na Mungu wako, kitu cha kwanza ni kutubu dhambi na kurekebisha njia zako. Ya pili, mtazame Yesu kama mwanzilishi na mpatanishi wa imani yetu. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ya tatu, hata kama utakuwa unatembea in the valley of the shadow of death, Bwana anasema kwamba atakuwa pamoja nawe. Usiogope. It doesn't matter the kind of shadows of death that you might be going through at the moment. The good shepherd is saying, I shall be with you. I will restore you. Ingine ni kwamba, sababu nataka kukimbia sasa, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Wacha kukumbuka mahali ambapo Mungu alikutoa. The more you go, kila wakati unarudia yale na kutazama mahali Mungu amekutoa, utajikuta siku moja tena umerudi nyuma. If God has brought you out of the pit, don't go back. Saa yote kuchungulia mahali hiyo shimo Mungu mahali alikutoa. Finally, rely upon the Lord and his mighty strength. Na mwisho kabisa, get out of yourself and serve others. Toka ndani yako. Unajua there is that inner person. The inner person who is you. Wacha hii mwili. This is just a shell. That inner person. Ama hiyo kitu ambacho kinakwambia you haufai, hauko wa maana. You must get out of that. And after you have gotten yourself out of that na uko free, then Bwana anatuambia tuweze kuwasaidia wengine. I don't know kama uko mahali hapa and you feel that you need to be restored back. Ni kama uko in captivity, ni kama uko mfungo wa kitu fulani. You are not where you belong, where you are supposed to be. At one time you had a business and the business is dead. May the Lord restore you back. One time ulikuwa na kazi na sasa ulifutwa kazi. That is another way that the Lord can restore you back. Ulikuwa unaimba choir lakini umetoroka. May the Lord restore you back to the choir.
Ulikuwa very active katika district na sasa siku hizi hauendi. May the Lord restore you back to your district. Chochote kile ambacho kimekufanya uende mbali, Bwana anasema leo anakurudisha. Bwana asifiwe sana. May the Lord return you where you belong. That is where you belong, brothers and sisters. Bwana asifiwe sana. Tusimame tuombe. Na ukiwa tu mahali ulipo, if you feel that you want to be restored, inua tu mkono wako. Hautakuja hapa mbele, I'll just pray with you. I can see several hands. I can see several hands. I can see several hands. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watumishi wako ambao wameinua mikono yao, wanahitaji Bwana kutembeleo tena. Mambo mengi katika maisha yao yameharibika, na siku ya leo wanainua mikono kwako. I pray, Father, that you may restore that soul. Restore that family now in the name of Jesus. Mahali popote shetani amewachukua akawapeleka mbali, mbali na baraka zao, mbali na amani na mbali na huduma yako, kuanzia siku ya leo nazungumza katika jina la Yesu. Bwana, hao watu wakapate kurudi mahali ambapo wanastahili kuwa. Bwana, hawastahili kuumia na kuteseka kule nje. Bwana, warudishe wawe wako tena. Rudishia wao biashara zao, rudishia wao watoto wao, rudishia wao afya yao, rudisha chochote shetani umenyakua. Siku ya leo ninakukemea na kukulaani ya kwamba hawa sio watumishi wako. Hawa hautawafunga, hawa hautawafinyilia chini. Natangaza uhuru wao, natangaza ushindi wao, natangaza wainuliwe tena katika jina la Yesu. Shetani na kuamuru achilia. Achilia hizo familia sasa. Achilia hizo boma sasa. Natangaza boma zetu, natangaza familia zetu zikapate kuwa huru. Pokeeni uhuru wenu sasa. May you be restored now in the name of Jesus. Receive your restoration in the name of Jesus Christ. Restore back in the name of Jesus. That is where you belong. Pokea sasa restoration yako, pokea sasa, pokea sasa katika jina la Yesu. Pokea ushindi wako, pokea chochote ambacho shetani ameiba. Naamuru arudishe sasa, rudisha. Natangaza uhuru wa kila jamii, natangaza uhuru wa kila familia sasa katika jina la Yesu. Shetani achilia sasa. Bwana wa mbinguni, tembea ukiwaeka huru watu wako. Hawastahili kuwa wafungwa wa chochote, kwa sababu hawa ni wateule, hawa ni watumishi wako, na umepanga mipango mizuri juu yao. Na siku ya leo tunasema hiyo mipango ulionayo juu yao ianze kutimika sasa. Timiza hizo mipango ulionayo juu ya watumishi wako. Timiza hayo mambo ya ajabu ambao umewapangia siku ya leo katika jina la Yesu. Lord, we thank you. Thank you, Lord. We worship you. We give you praise and adoration, oh Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy, oh Lord. Thank you for what you are doing now. Thank you, Father, for what you are doing, Jehovah. We give you praise and adoration, oh Jehovah God. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. God bless you. Asante sana mchungaji wetu kwa neno lililo na nguvu. That may God restore us to where we belong in Jesus' name. Bwana Yesu apewe sifa. Nitwakinya ihinda ringi ria kuheana indo iria turehire, tugutongorio ni Elder Mutonga. Thank you kiongozi. We hau na ndio kwiharirie kuruta gicunji giaku gia 10 ni kahinda kega guka mbere tuhoe hamwe nawe. Tithers, come in front, we pray together.
Kujeni tuwapewe na mchungaji. Baba, naomba ufarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Watu basha yako juu sasa. Baba, asanti unapotazama mikono ya watumishi wako ambao wameinua mikono yao wakishika bahasha kwa imani. Mfalme wa mbinguni, wakijua kwamba ni wewe wanakuinulia juu uweze kuwatazama na uso wako wa neema na huruma. Bwana, naomba katika jina la Yesu, Roho wako Mtakatifu akapate kuwashukia watumishi wako Bwana, ukapate kujua haja za roho zao. Hata wanapoinua hizo bahasha juu, kuna wale wanaamini ya kwamba wakati wanainua hizo bahasha kwako Bwana wa mbinguni, unawatazama na uso wako wa huruma, ukapate kuwahurumia Mfalme wa ajabu. Wengine wamesimama na hizo bahasha kwa sababu ya watoto wao wanaofanya mtihani. Wengine wanasimama Mfalme wa ajabu, kuna bahasha zao kwa sababu wanataka uponyaji. Wengine wa Bwana wanakulilia kwa sababu ya ndoa zao na familia zao. Bwana, chochote ambayo watumishi wako wameinua mikono juu wakikuomba, wakiamini ya kwamba kupitia katika kipawa hichi ambacho wanakupatia Bwana, utaenda kuwakumbuka na kuwabariki kila mmoja wao na jamii zao. Baba, katika jina la Yesu ninabarikisha hizo biashara, ninabarikisha hizo kazi ambayo Bwana wa mbinguni wamefanya kazi na mikono yao, na sasa Bwana wa mbinguni wamesimama nazo wakisema, Bwana, wewe ambao umetukumbuka na umetubariki, hatujakusahau, hatujasahau kulete fungu zetu kwako Baba. Ndio wamesimama nazo wakikushukuru kwa sababu ya yale ambao umewatendea. Na siku ya leo kama mtumishi wako Mfalme wa mbinguni, nataka kuinua kila jamii ambayo imeakilishwa hapa. Bwana, kutana na hitaji lolote ambalo Bwana unalijua, hilo ambalo unaliona, ambalo wanalipitia, ile ambayo wamekuaminia wakishika hizi bahasha. Bwana wa mbinguni, naomba katika jina la Yesu ukapate kukutana na kila jamii, uibariki. Wabariki sasa na uwapanulie mipaka yao. Sikia maombi yao, kutana na hilo hitaji. Ponyesha huyu anayehitaji kuponywa, bariki huyu ambaye Bwana unahitaji kumbariki, inua huyu ambaye Bwana anakuaminia, mpatie huyo promotion ambaye anahitaji. Kutana na hilo hitaji Bwana wa majeshi, wabariki sasa Mfalme, kwa sababu uko na nguvu ya kuwabariki na kuwatendea mambo makuu. Bwana, jibu hilo ombi sasa, jibu hilo ombi ambao wanakuaminia wanapokuinulia mikono yao juu. Angalia, watazame sasa, tazama boma zao, tazama maisha yao, tazama njia zao zote ambazo wanazozipitia. Wanasema wanakuhitaji Bwana, wanahitaji kuona mkono wako ukitembea juu ya jamii zao na juu ya maisha yao. Wabariki sasa, wabariki Mfalme wa ajabu, watendee mambo makubwa. Mahali hizo ambazo zimetoka Bwana, wasiwahi lala njaa, watoto wao wasiwahi enda uchi, wasiombeombe mitaani, umaskini usiwe karibu na watoto wao, umaskini usiwe hata katika watukuu na hata vitukuu, wasiwahi lala njaa kwa sababu ya kitendo hichi. Na hii mbegu wanapanda, kuna wale watoto wao watakuja kuvuna, labda wao wenyewe hawatavuna sasa, lakini kitendo hiki Mfalme wa ajabu, in the generations to come watavuna kwa sababu ya matendo haya ambayo watumishi wako wametenda. Wabariki sasa, wainulie uso wako na uwapatie ushindi na uwapatie ushuhuda kwa sababu ya matendo makuu unaenda kuwafanyia. Hilo ndio ombi letu, pokea na uweze kuwajibu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
no ukorwo wi hau na nduma na mbasa ya gucokia ngatho twenda gukuhe mweke uyu nduma na mbasa ya gucokia ngatho itikira tu uke mbere. Yes, thank you. Ukiwe na mbasa ya gucokia ngatho ukai na ili mchungaji aweze kutuombea. Mchungaji hawako na shukrani kwa ajili ya yale Mungu amewatendea. Tunataka kuwakabidhi mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri kurudishiaga Mungu shukrani siku zote. Hata kwa sababu, hata bila sababu unamrudishia tu shukrani. Kwa sababu hata uhai, afya njema na mambo mengi, hata COVID-19 iliua watu wengi, lakini Mungu akatubakisha sisi. Kwa hivyo ni vizuri tu kuwa na nafasi ya kumwambia Mungu asante. Na hizi familia wamekuja hapa kurudisha shukrani.
Basi tutaomba na hizi jamii ambazo ziko na mambo fulani ya kurudishia Mungu shukrani, na tuombe. Mfalme wa mbinguni, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa sababu ya watumishi wako hawa ambao kuna kitu ambacho Bwana wa mbinguni wanakuja kukurudishia shukrani nacho. Bwana, naomba ukapate kutembea sasa katikati yao, uweze kutazama mioyo yao vile ambavyo wana furaha kwa sababu ya mambo ambayo mengine umewatendea, na wengine wanashukuru kwa sababu watoto wanaenda kufanya mtihani ambao wameiombea na wamengoja kwa muda mrefu. Wengine wamefikisha miaka 21. Wengine Bwana mbinguni ni kwa sababu ya mtoto ambaye alipata kazi na amekuja kurudisha shukrani, na mambo mengi ambayo watumishi wako wamesimama nazo siku ya leo. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo ukapate kushuka sasa na kuweza kubariki Bwana mbinguni kile ambacho wanatarajia kutoka kwako, wakiwa wanasema ni asante kwa umbali ambao umewalete, asante kwa miujiza ambao umewatendea. Asante Bwana mbinguni, wamekuja kusema asante kama mtumishi wako. Ninasimama on the gap between them and you, oh Lord, kwamba ukapate kutazama furaha walio nayo na tabasamu walio nayo na tumaini ya mambo ambayo Bwana utaendelea kuyafanya katika maisha yao, na hata kwa sababu ya mitihani iliyo mbele yao wanakuja kusema ni asante kwa umbali ambao umewalete. Na sasa Bwana wanatazama, wanaona kitu ambacho wanaweza guza na mikono yao, kitu ambacho wanaona na macho yao ambao umewatendea, ndio wanasema Bwana ni asante, kwa sababu kama haungekuwa upande yao hawangefika mahali ambapo wamefika siku ya leo. Mambo haya hayangetendeka katika maisha yao kama Bwana haungekuwa upande yao. Shetani angeweza kuharibu kazi zao, angeweza kuharibu mipango hii ambayo siku ya leo inaenda kutimika. Katika jina la Yesu tunasema ni asante, wabariki sasa wanaporudisha shukrani, mfalme wa ajabu, na wale ambao wamezoea kurudisha shukrani, mfalme mwema, matendo makuu na ajabu huwa yanafanyika katika maisha ya hawa watu. Bwana watendee sasa, Bwana wapatie furaha wanapoenda kutazama na kuona mahali ambapo umewatoa na mahali umewafikisha, na watamani pia kwamba hiyo kiwango kingine watakuja hapa pia kurudisha shukrani kwa umbali ambao utakuwa umewapeleka kuanzia sasa mpaka kule ambapo unataka kuwafikishia. Wafikishe hapo Bwana, hizo ndoto zao watimizie, mahali ambapo wanataka kufika wafikishe sasa kila mmoja wao Bwana, ili wakapate kurudisha shukrani tena siku zingine na kusema asanti kwa sababu tulikuomba na umetutimizia. Watendee Baba na uwabariki siku zote. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Thank you. Asante mchungaji. Kanisa, Bwana asifiwe. Christian Education Leaders, tukuja hapa mbele kidogo. Leaders, we are 5 in number. Kujeni, masaa imesonga na ili tukasikae sana. Thank you. Members, ni members yetu wa Christian Education, na chairleader witu ni arugamire oiga maundu maria tukoretwo tugika. Ndenda kumumenyithania nao tondu marutaga handu wira ni undu wanyu hamwe na inyui. Twina chairleader witu etagwo Emily Masharia, tumsalimie. Twina secretary witu etagwo Redia Derito, tumsalimie. Tuko na treasurer anaitwa Rosalyn Jerry, tumsalimie. Tuko na our vice secretary anaitwa Redia Gladys Jerry, tumsalimie. And finally tuko na vice chair anaitwa Benson Mwenda. Bwana asifiwe. Members, tutana igora turenda kuga nitugenda kuoya mweke okumucokeria ngatho tondu last year muthenya ta wa muthi nitwarugamite mbere yanyu na tukimuhoya mbeca na niguo tuhote kurekereria maundu maria mari mbere itu thini wa mwaka ucio rathirire, na ni mwatuteithirie, ni mwatuheire mbeca,
nicio tukoretwo tukihuthira utungata wa gikundi giki kuma mwaka ucio thirite. Riu twi thiini wa mwaka ungi na tugucokeria Ngai ngatho na kanitha tondu ni matuhete muthenya ungi tuke mbere yanyu na iguo tumuhoe mututeithiririe tondu tungata uyu tutingikiruta tutakina finances na kuguo to mathaa ni mathiete twenda mwiharirie na iguo murogame na ithue na Ngai ni akumurathima. Twenda ku invite our MC. Let's put our heart together. We invite our MC for today. Our MC wetu karibu. Yes, let's continue clapping. Thank you, thank you, thank you. Welcome, may God bless you. Sio mwingine is our dear sister wa Muthomi. Thank you. Nini maigwa jatwa Muthoni wa Muthomi. Kristo ni mwathani thiini wakwa. Nini MC wa umuthi. Tugikara ndagika less than 5-10 minutes tukorwo turikite. Ngai anenehe na tondu ni mwamenya leaders ya Christian Education. Ndenda ndeherwo kiondo haha na patron ukorwo rugamite haha. Mwathani Ngai anenehe muhana kunoga niguo turo restore tucokerio mathina mara mothe shaitani yaire. We ni macokerio maku ka tukinyaga ha gwitia kanyamu karakara. O ni wira wa Ngai na no nginya turute. Mwathani Ngai anenehe Christian Education yothe haria muri turabange raini haha ni undu wa mathaa tutikumuiga na DJ tafadhali wape wimbo wakisimama tafadhali. Christian Education, where are you? Tukurigio mothe na member na officials nio mekurigia kuruta mbeca ciao matikambe kurehe tabe tuheo ni members. DJ tafadhali waeke wimbo moja wa muke na hatire mundu utari mugeni. Christian Education yothe ni ageni. Thank you, thank you. Onokorwo ni urihite bia ciaku na pay bill as we agreed, ikira pay bill ya ritwa riaku bahasha na mbeca iria wikirite alafu turere haha tukwambiririo members nio megutwambiririo mothe tondu ithukagwo ni nyene na nyene ni office. Mwathani Ngai anenehe our chairman Ngai akurathime na gwike wega na tumuhurire ruhi no korwo ndukuhura ruhi ukamuongerera. Chairman rugama haha na we smart na Ngai agwike wega ni aruta 5,000. Ngai amurathime tumuhurire ruhi. God bless you. Tuhurire our elder Sharago 5,000. Ngai amurathime. God bless you. Our mom Elder Margaret Wanyoike 3,000. Ngai akurathime. God bless you. Nitwandikirwo ni pledge ameripa na pay bill. Mere Wajiko Kamau ni aleha na 5,000 na pay bill. Ngai akurathime. Member ungi uretwo Maina Tumaini ni aleha 5,000. Ngai akurathime. Mere Wairimo Kamau ni atuhe 5,000. Ngai akurathime. Christine Wajiro ni atuhe 5,000. Ngai akurathime. Turaugite turi ageni. Joyce Muthoni Ngari ni atuhe 4,000. Ngai akurathime. My sister we smart. Ngai akurathime. Veronica Munuhe ni atuhe 5,000. God bless you. Firosa Wanjiro ni atuhe 500. Ngai akurathime. Wewe itaga shosho wa twins kana Margaret Duta 5,000. God bless you. Our mom